Dead Man Wonderland, anime na X. Nema spoilera i idemo! Uopšteno, Dead Man Wonderland je horor thriller sa shonen protagonistom, smešten u distopijskom post-apokaliptičnom svetu. Manga je izdavana od 2007. do 2013. godine, a anime je producirala sada zatvorena kuća Man Glow, napravivši 12 epizoda i jednu ova epizodu. Radnja. Ganta Igarashi je srednjoškolac koji bude svedok i žrtva stravičnog masakra, gde celo njegovo odeljenje poubija misteriozno biće Red Man. Ganta biva pošteđen i umesto da ga ubije, Red Man mu ubaci crveni kristal u grudi. Kao da takva trauma nije bila dovoljna, on jedini preživeli biva optužen za masakr i potom na osnovu lažiranih dokaza osuđen na smrt. U svetu Dead Man Wonderland je većina Tokija uništena u zemljotresu 10 godina ranije. Na mestu te katastrofe je napravljen zatvor, koji više liči na bizarni zabavni park gde Ganta i drugi osuđenici na smrt treba da budu pogubljeni. Tamo se osuđenici bore za svoj život, igrajući surove i smrtonosne igre za zabavu publike, ali i za profit vlasnika zatvora. Ganta mora da preživi kroz horore i užase zatvora i to će jedino uspeti ako koristi svoje nove moći vezane za manipulaciju krvi. U tome će mu pomoći slatka Shiro, čudna albino devojka, kao i neki zatvorenici. Šta te privuče? Pre svega, animacija je fantastična. Ova anime je okrenuta akciji i sve akcione scene su praznik za oči. Same moći koji likovi koriste su živo i dinamično animirane i lepo osmišljene, a krvave scene nasilja su prikladno brutalne i detaljne. Dalje, dizajni nekolicine likova su upečatljivi i lepi, naročito dizajn Shiro, koja je, kao i njena ličnost, čudan, zabavan i jedinstven. Dizajn samog zatvora i igara je spektakularan i teško je odvojiti pogled, što je i prikladno za nešto što treba da predstavlja zabavni park. Priča je dovoljno interesantna smeša sa manjom dozom horora, trilera, misterije, a sa najvećim akcentom na brutalnu i krvavu akciju. Ne mora svaka anime da bude remek delo pisanja i narativa. Ponekad je dovoljno da priča samo odradi posao, a da akcija, atmosfera i animacija budu najveći adut. Šta može da odbije? Način na koji je Ganta završio u zatvoru je neuverljiv i nerealan, čak i za anime, ali dobro. Veći problem je taj što je glavni lik Ganta blago neupečatljiv i igra žrtvu tokom celog toka serije, bez većeg razvoja. Takav razvoj bude nagovešten u par momenata, ali nikad se, bar u toku anime, ne ostvari kako treba. Slično je i sa Shiro, jednostavan i plitak lik, kojem se tek pred kraj nagovesti neka prava dubina i pozadina, ali prekasno da bude od pravog značaja za narativ. Sam kraj je nedorečen i nezadovoljavajući. Otvoreno je mnogo više pitanja i misterija nego što je tokom serije odgovoreno, što čini da gledalac želi još, traži nastavak priče, ali druge sezone nema i male su nade da će je biti, jer je studio zatvoren. Zaključak. Dead Man Wonderland definitivno vredi odgledati, jer je što se tiče animacije, dizajna i mesta odigravanja radnje pravi praznik za oči. Drugi aspekti serije, kao što su muzika, razvoj priče i likova i atmosfera, su taman dovoljno dobri da održe pažnju između akcionih scena i poneke kvalitetno dirljive scene. Ako volite brutalnost, krv i nasilje u vašoj anime, obavezno pogledati. Odlična anime. Eksirali smo i ovu anime. Ako vam se svideo video, like, share and subscribe. Pratite nas i na društvenim mrežama. Pogledajte i druge videoe na našem kanalu. To je sve za ovaj video. Arigato! Vidimo se! Matane!